Ka dorbar snong dihar hapok ka jinglam khmat uba romal lengdo uba deiru urang ba snong jong ketika snong lembat kinong kit kam snong kila lej ban kendu yau samla selbastar shadap haka yingsa jong u ka badan haka snong dihar riboy district komban siupan kan mau ba utei samla selbastar udei wei na ki top 10 haka kerdan bakhandai haka HSSLC arjar arpuar katai ka jinglej kendu kadai kumshi benta ban aiman sim bat kerku kerdo yau teu samla ubala wanra ya ka nam ka burom ya ka shnong ka thau bat kumju ya ka district hi baro ka wei bat kum kada ka jing kerku kerdo yau teu samla nakaliang ka shnong kila yo ban sniang da ka song pisa harengkat ka momentos nakaliang jama ko ba shnong dan bat ka ba shnong hi baro wei berpau di song komen har le ka lit har ba ini yo penyelang aku jauh lagi jauh mbak selesai sedap udah way nanti langsung senang jauh senang melihat melawan lu harga kerdan top 10 harga HSSLC examination tekung senang minta bagi dokumen secara kau sama kejingla kejung yang kena exam apa hapo jauh senang karang deh kesin kebenikom kumui nanti langsung senang udah yo ya kena enam Menggerak lu yang belum nak entah senang di berwe, indap sisa kaji suplemen, hanya janit kemudian sisa ubah selbestar sedap, ulah kami jung kali ino ya menbawa udang dantang Jakarta ke Bahniu Senam, Andre upah jung ulah tresitong buat apa yang kajing duk jing kerdu, sim laduk musim, buat kum kaying hi berwe kim sim laduk musim, hal yang kajing pilih buatlah kajing duk kajing kerdu. Kadang dari kajing frang kajung ban pule na kam ta ki kerdan ke besak mat kam sim la khangla ya de ngi khmi lenti ngi kermen skam ba ki we ki perlok samlaru kin long hi kaju kanuksa kumba ulamat bat kumba ni sakhi dalam jong ki khmat ba kata kajing duk ba kajing kerdu kamla ban khangla ladangi frang sisa bat ngidam mut sisa ban ki besak mat bat frang bat ladangi minat hakano ka benta ka bani nitmu yang ngajanga kumurun ba snong ngakentu berkerpat ya baro ki perlok samla di dalam don pedeng jing pule bakin but ya kanuksa bat kalenti ya baba usel bestar syadap ulama phang hakane ka por ka benta hapden kane ka exam yang ngakermen skam ba ki bebut nadin ru kin sim ya kalenti bat kanuksa ka ba ulai lam syakmat na ka benta ki jing pule jongki di bakidon hagi exam di loker di bandangwan hagi senam di bandangwan ni kermen scam ru ba om tang kata om tang kinong fungsional re di samla pule ki bahapo jong gadong ri boy bat khamtam hagari khasi bajentia hi borok gawe ngila banom amar ba kumbangi hi hagi senam di balalek hagi senam di baladek mo hagi jingele ki basakmat barbar hi wan da ki non tribal ni duna kinong ki samla pule ki badai ki try muluk ki banwan hakane ka kerdan ka ba uba semester sedap ulah yo hakane keti bangta tingi kimi lenti banang ne sakmat baro nginbut ya lenti bat kanuksa ka jong ka ba ulai lam hakane ka senam